Suriye giyiştiye, heri kem hepsini hejde. Çavderiya mafen mirovana Suriye'ye roja şemiye, muzdehe tirmehe, hejmaren heri daviyen tundutujiya hefteyeke li navenda çivaka durzi ya Suriye'ye veşant. Li gori reksistina ne hikumi ya li Londone, heta niha heri kem efsedu hejde, kes li parezgeha Sueda ya Suriye'ye hatine kuştin. Jivan, seducilu şeş çektaren giredai kemneteveya durzi u du seducilu pen sivil bun, ku seduşesu penç, jivan ji aliye vezareten parastin u karen hundiren Suriye'ye ve bi awayeki kefi hatine idam kirin. نازله الله اكبر